punsi mangba thodok asi tabada duki matik nungaiti amadi amuk hana thogandanaba thabak paikhat piu haina house da MLA Khumukchum Joy Kishan na appeal tawki ambulance ta puraki ba anaba ma airna check to wing heling hai de legi den sa ta ba am shocking hoi ba sir more de gi sir patient ji ming si khenkup lai thil ko hai sir ma si more gi phaishom bilai jaini na spinal khabar se report hoi sir ma si more gi sub divisional hospital de lying de gi doctor na phai de lying si kitang mai roi na mai refer to raga imphal da purok na hona ba da khureng thabi check post da yam koi na ngain ba de gi legi da bane na pau si na hai sir khureng thabi check post se mamang da chu hoi nu pi IPS officer ma masa so na check to we have the watuk lebak watuk so oh sa security na ngaksel thorang lokot pagi check to ka sukai the to hom to pani border area ga oi bani na hena drug smuggle torang wadra arms smuggling to ma'am leram pe sa ana ba pur ko sti phim madam marla moi doctor gi referral tari yauri ni army sing du su lai hairaga army oi renga tani na paramilitary forcing to hajari bisa sugum basidi sar ta abda nu mai se koi yam concern roi bom thoi sar house na aduna sugum basidi kitang criteria khai to ga akoi MLA sing na chapada check to bu to jasano sakal laga chingnaba leiraga ana ba gumba lakpada ana ba sidi mi second kanari mi second siri bine dana sugum basida necessary harassment pe bisesa simade nungai jete Haksel gi wafam lakpa matamda income khakta makhan ba yaroi mioi bagi punsi gi wafam ni amadi leingak na yuyon bagi ayaba mioi amata da piba laikhide haina chief minister nongthomam birena fongdokre wafam asingasi Manipur Legislative Assembly gi nongjumi fam gi tari ni janba numita Manipur asi dry state ni hairaga yu fangdaba mafam leite maram aduna yungang yonbada athingba thambagi kanaba leiribra haina MLA ke Ranjit na question hour da hangkiba wahangi pakhom piraduna CM na fongdokibani CM na makhatana lining laishun gi mingda thabak thoram kayada yu sisinaba asina lamdam asida yu thingba ngamdabata natana chahi amada yamdrabada excise ki case lising ahumga chani dagi tatana lai yu na maram oiraga chahi kunthra manga dagi ne yankai fawbagi manungda leiba mioi kaya siri amadi lukhrabi gi masing aduki matik hengalakli Chatnabi na maram oiraga yu thingba ngamdrabanina mapalamdagi expert kaya kauraga amadi tanaraga local yu asibu afaba maongda sungdoklaba matungda mapalamda thadokpa haibada mamang Manipur Legislative Assembly mifamda yanaba purakhiba adu termgi matam loikhibana athuba matamda amuk hana khanaragani amending the Manipur Liquor Prohibition Amendment Bill 1991 amadi 1994 bu matam gi modify amadi extend tawba yaba maramna hiramasigi matangda athuba matamda khanabaga loinana house ki miyam na su saugat piyu amadi Manipur miyam na su saugat piyu haina en birena appeal tawrakli Sahi amada not less than 3,200 cases excise cases se koi phaba punba se taweba despite of government gi dry state oina NGO mayamna amma mayamna thingna tawrib se si phawbada 3,200 excise cases related cases sahi amada thoe amuk sidagi khwaidi maru oina thoidi masina ekhoi gi health anung matam sadra naha oina sei 35 50 swabagi manung siba maru oina tampaki yusinaba khoi gi asiba mi ma poloi rasu yu yagda yade soisti torsu yu yagda yade usop torsu yagda yade haibigi gumba ma lona phikau da pusanna bani khangni kaini khangni torga tawbasina kayam thi hamna khoi da sogi da mastai do ji liver disease da si atuki matik ya lukhabi masing atuki matik ya paisa khata gi na tabada ekhoina paisa khata di yeng su yaroi income lakani na tasengna praja phagada boiradi thingmang am hoide phoi income du pamde atopa source ti be but cd honorable member na ngasi phukulai si time di adu yam reasoning way na ina lojai Manipur na India gi fifa nungda chankhibadagi lamdam asida leiriba miyam karamba punsi mahingde hingli haibasi khanabagi tanja adu yaure miyoiba ama oibagi famfam tokpa hak khudingmak phanglabara haibasi munna nainaduna lamdam asi maromdom maraiba klepa ngamnanaba hotnabagi pungfam adu yaurakle haina apunba Manipur kanba imalup amkil gi president El Nganbina fongdorakli Wafam masing asi MSU headquarter ki multipurpose hall da pangthokiba Irei Park ina Chanura loina silol ichal gi taratare chuba foundation day gi thoram ga mari lenana mahakna fongdokhibani thoram aduda ichal gi president T IBM cha All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj ki president T S Ramani apunba Manipur kanba imalup amkil gi president El Nganbi Cookie Mothers Union Manipur gi advisor Rose Mangsi Haukip Kamagi President Atompui Kamai Amadi Atai Masak Naiba Lup Kayagi Musing na Sarukyaki Mahak na makataraduna ngasi lamdam asigi maru oiba wathok kayagi waroisin purak pangamdana adumak lairi
वाथोक्सिंग असिबु लोइसिननबु होटनबदा इचलना अचौबा थौदांग लौदुना लमदम असिगी अपुनबगी सक्तम ngakpada मांगजिल थादुना लागली इचल असि नौरिंगै मतमदा लैसाबी खक्तगी ओइबा लुप अमा ओइरमी अदुबु हौजिक्ति फुरुप खाइदना मफम कयादगी पुंसी महिंग तोंगानबा नुपी खक्तगी ओइबा लुप अमा ओइरक्ले इचल नंगसी फावबदा लमदम असिगी फिजे चाकचेत अमदी चटनबीबु मपाल लमदगी चंगलकपा मरिंग मरांगबा चटनबी कयादगी ngakthoknanabु होटनदुना लागली तुंगदसु होटनखिगनि हाइना महाकना मखा ताना फोंदोखि Manipur da koi gi phije chak si matam amada selambaga hujik selambaga yam thine khenare tawba khakta bu awon bai ji di porok ta bayati awon ba pora aga su ai koi gi culture ji mangdana ai koi gi culture ji da karamba mawang da karamba leitho kan da ai koi ji kamai ta udane koi gi phije chak si je section na selei ba ji karamba mawang da set ka da ge hai ba si neina bagi matang du di ai koi hujik matam du leiri ama su yore hai ba du ni hujik western culture da yang kanna changchil lakpa matam gi matung ina khoi gi phije chida pilot oiri ba natrega khoi gi engine thori ba nupi meyam ama yaure sigumba nupi singsi gi damakta di khoi na dress si khoi na khoi gi maitei gi phanek aduga maitei gi phi selaga laigadabani haibagi akakna badi leite mafam matam gi matung ina khoi gi phije che hongadabani aduga khoi gi chuna ba thabak tu gi matung ina khoi gi phije chi setgadabani haibadi khoi manipur masa ama oiraga sumadu yai tawba khakta bu masigi khudong chaba laura kanda welfare culture gi amadi ai khoi gi chayna ba culture gi sigumba phije chakche chachi loksal akanda manipur da phije ki damakta wathok oiri basidi oyanjaningte इंडिया दा मंकी पॉक्स केस हेंकलकपगा मरी लेना सेंटर ना टास्क फोर्स मंगसी सेमख्रे टास्क फोर्स असिना लेंगाकता लेना असिगी मतंगदा पाउताक पीबगा लोइनना डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अमदी वैक्सीन कापथोकपगी मतंगदा खंगनगदौरी टास्क फोर्स सेमबगी वारेप असि कैबिनेट सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण एडिशनल सेक्रेटरी पीएमओ अमदी सीनियर ऑफिसर सिंगना सरुक यादुना पांगथोकिबा मिफम अमना लौखिबनी इंडिया दा हौजिक फावबगी ओइना मंकी पॉक्स की केस मरी शुख्रे केरला दा केस अहुमनी अमदी दिल्ली दा अमनी केरला दा मंकी पॉक्स की लायोंग उथोकपा मानबा नहा अमा लैखिदबदगी स्टेट असिगी हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ना हाई लेवल इंक्वायरी हौखिबनी चयोल अमगी ममांगदा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना मंकी पॉक्स असि ग्लोबल इमरजेंसी ओइरे हाइना लाउथोखरबनी एंटीवायरल एजेंट अमना साबा स्मॉल पॉक्स लायंगबदा सिजनबा हिदाक अमा मंकी पॉक्स लायंगबदा सिजनबदा अयाबा पीख्रे बाबूपरादा लैबा सीआईडी ऑफिस मैना तुमना चाख्रे मरु ओइबा चे चांग कया यावबदा नतना खुलाई कया सु यावख्रे थौदोक असि ngasi नोंयाय मतुंग पुंग अनिरोम ताबा द्वाइदा थोखिबनी टेलीफोन भवन की मनिंगदा लैबा ऑफिस असिदा सीआईडी टेक्निकल एसपी सिक्योरिटी अमदी एसपी क्राइम ब्रांच सु लैरिबनी अरीबा चेक ना वाल चलगा जिंगना कुपा बिल्डिंग अदुगी का अयाबा मैना तुमना चाख्रे मई चाकपा अदु ऑफिस असिगी क्राइम फिंगरप्रिंट लोफम कादगी हौरकपनी हाइरी लाइबक थिबा थौदोक असिदा मरु ओइबा चे चांग सिंगसु तांगोय ओनख्रे बोम अमदी खुलाई खरसु यावख्रे हाइरी मई चाकपगी पाव हेक फंगबगा मफम अदुदा फायर सर्विस ना चंगसिलक्तुना मई मुथननबो होनखी मई चाकपा अदु कनमन खिबदगी तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी फायर ब्रिगेड सिंग चंगसिलक्तुना मई मुथतपा अदुदा मतेंग पांखी मफम अदुदा डीजीपी सु लाक्तुना येंगसिनखी कांग्रेस लेफ्ट अमदी डीएमके की मेंबर सिंगना सस्पेंशन दा लैबा मेंबर मरीबु रिवोक तौ हाइरदुना वेल दा थमजलकपदगी लोकसभा नुमित युंग पुंग 12 फाउबा अडजर्न तौख्रे पनबा याबदी पार्लियामेंट की नोंगजुमी फमदा ngasi लोकसभा दा पोट ममल हेंगतबगी मतंगदा खनगदबनी लोअर हाउस तना दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2022 अमदी दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 की मतंगदा खनगनी राज्यसभा तना द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022 अमदी द इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022 की मतंगदा खनरगनी अचिंता स्वैलीना गोल्ड मेडल लौरकपदा इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू अमदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना याइफा पाउजल पिरकपगा लोइना हराव तयाम्बा फोंदोरकली इंडिया की वेट लिफ्टिंग कॉन्टिंजेंट अचिंता स्वैलीना बिरमंगम दा चथरिबा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 दा 73 kg की कांगलुपता गोल्ड मेडल अमा लौख्रबा मतुंगदा इंडिया की ओइना गोल्ड अहुम सिल्वर अनि अमदी ब्रोंज अमा लौदुना अपुनबा मेडल तरुक फंगबा ngamkhre चही कुन खक्ता सूरीबा सानरोय असिना स्नेच अमदी क्लीन एंड जगता
पुन्ना केजी चामगा हुम्बुद्रा थांगतुना गोल लौखिबनी इंडिया की वेट लिफ्टिंग सानरोई सिंगना सिंथानिंगाई ओइरबा परफॉर्मेंस पीदुना इंडिया की मेडल कया लौबा ngamli panba yabadi mirabai chanu amadi jeremani lalingrungana goal amamam bindyarani devi amadi sanket sargarna silver amamam amadi guruja pujari na bronze ama lौबा ngamkhibani हौखिबा पुंग कुनमरीदा इंडिया दा नौना मियोय लिसिंग तरा तरुक चामरी हुमफुमरी कोविड पॉजिटिव ओइरे लेखिदबा मिगी मसिंगना कुंथ्रा मापनी फगलकपगी चांगचादा मरफुतरा निपान ग 10.9 ओइरी अपुनबा कंफर्म केस ना कोटी मरी लाख निफु लिसिंग कुंथ्रा तरुक चनी हुमुद्रा मंगा यौख्रे एक्टिव केस ना लाख अमा लिसिंग निफु हुमदोय चमापन मरफु मापनी लैना आसिना मरम ओरगा लेखिदबा मिगी मसिंगना लाख मंगा लिसिंग कुंतरुक चहुम मरफुतरा तरुकनी लैना आसिदगी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबा मिगी मसिंगना कोटी मरी लाख कुंथ्रा हुमदोय लिसिंग हुमफु मंगा चनीपान मरफुतरानी लैना आसिदगी ngaktoknanaba vaccine kapthokiba apunba migi masingna koti chani ka sukna mari la kunthra tare hentre malem gi oina covid lai chana khwaidigi na sokhalaba lebak singi manungda USA na ahanba India na ani shubada amadi Brazil na om shubada lairi awang nongpok state ki oina Assam na ahanba Mizoram na ani shubamadi Manipur na om shubada lairi